I ljudi, ovako, nadam se da se sjećate prošle epizode gdje sam bio četvrti u prvi 5 minuta. Znači, to je bilo neverovatno. Sada želim za EA da budem prvi za 2 minuta. Znači, ljudi, ko budem prvi, ja vam se javim. Ne, stvarno, ljudi, htio bi da malo brže budem bolji. Naravno, ono sam stavljao prekide, ljudi ću. Ali to čini moje epizode fantastični. Sonic! Radio sam najveću glupost. Ali Itali. Vi jednako dim, I hate you. EA Sport. EA Sport. To the game. Serbia. Tim. Ali snimam, pa ne mogu da te timujem. Poland, I hate Poland. EA Sport to the game. Ok, utekao sam. Hehe. Torkea Fared. Ja, dojde Roma, sinkec moj. Gaja. Biš tamo, bre. Šta sam ja uradio da me samo znati? Slave. Igrač se Slave, pa da. Moja slava je Srđandan, ako nekog zanima. Piškori. Utekao sam tako. Aha, Gramp. Mogu ga jest? Šta vi mislite? Mogu ga jest, bi mogao ga pojest, ali još da sam spojen, bilo bi bolje. Ne, pa šta radiš? Pa ti njega hraniš. Pa budalo jedna. Sad pojed poker face. Nemoj da ga hraniš. Pojeo sam poker face. Evo. Mogu. Ja, ljudi. To se traži. Ne. Ljudi, vraćamo se nazad u novi pohod. Eat all on this server. Please don't attack me. Baš mi je ljudi šteta što nas je malo prije najpojeo. Stvarno smo bili veliki. Ali više nismo. Vraćamo se u velikome stilu. Hunger Games. Lik je AFK. Doge, ajde budi AFK. Nećeš, dobro. Egipt. Ovo je prvi na serveru. Pa kako to? Pa ja veći od njega. Grampir. Ne mogu pojesti. Štita. Egipt. Agar. Adir. Hungry Games ima dosta hrane za mene. Ali ništa od toga ja ne mogu jest, ovaj se još spaja. Agar.
Šta sam uradio, što ga nisam pratio do kraja, Agar, you are mine. Zezno me lik i to pošteno, znači ne mogu jesti, ne mogu. Devetkag, poker. Za malo. Ne mogu ovaj mali dio pojast. Kada bi mu pojao mali dio, pojao bi moj veliki dio. Njam. Ne vrijedi, isti smo. Ja i njegov mali dio smo isti. Tako da, cija kom hir. Cija me zezno. Smiley. Nijemo doći vamo. Pohod broj. Milijardu. Juri, pohod broj 75.000 milion. Jaša maha. Prije 6 minuta sam bio ogrovan. Ali što ćeš? Svemu dođe kraj. Sad sam promijenio poziciju slušalica. Sad mi niko niš ne može, zato što mi je mikrofon ispod usta, ne više pored. Tokice, moj veliki. Izvinite ljudi ako se sada malo slabije čujem, kao što sam malo prije rekao. Sada mi je mikrofon ispod usta, ne više pored, nego ispod. Promijenio sam poziciju zato što me dosta stiskalo oko ušiju mikrofon. I pojeli su jart. Do gec. Daj ovaj mi slađi. Dođi ti vamo. Jake nite juje. Indijan. Snimam dobro. Reko, bez veze da nje snimam. Vide, moj dogec mali. Fail. Ali zato... Svi me jedu na serveru. Moram to promijeniti pa se mi ljudi čujemo. Kad ja budem veliki. Nemoj me pojest, ne smiješ me pojest. Ne smiješ me pojest, imam zabran jedinja na men. Sad kad sam se spojio, sad sam jači. Nevjerovatno. Nemojte se prepuvov na mene. Dobro, neće. Zalan. Ita mi je Zalan. No. Vaju vile note ita mi. Ok, bole me briga. Bitno je da je cija moja. Nevjerovatno, znači ljudi, nevjerovatno. Nikoga ne jedem, a svi mene jedu. Sida. Znači, Sida. Nahran se od mene, nahran se. I ljudi, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. A do tada nemojte da zaboravite da lajkujete, da šerujete moj kanal, da subscribe-ujete se na moj kanal i da kažete drugim ljudima za moj kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi.